естім, Литва татарлары бар екен. Бір күні Москваға бардым. Татарлар бұнда бар ма? Бар, ана жерде яшайлар. Көрдім, таныш болдым. Ана шыннан сыншылармен бар болдық. Бош вақтымда оларға баратан едім. Олар мен андамында евсетендерін көйлерде, қадында көйлер, сұрақ татар, немешін, шы көйлерде сын Тракайға баратан едік. Оларда бек мейрақлана еді татарлармен. Олар көбісі айырмайтан еді татар, өзбек, тачек. Бір күні бірісімен сөйленеміз. Мы очень хотим с вами породниться, но у вас в культурном отношении не получается у нас контакты. Был случай, наша девушка вышла замуж за татарина и не смогла там прожить, в этих условиях вернулась. Сын аңлағаныма көре, о евлене Қарақалпаққа. Олар татар деп, шындай представлениелер олар. Литваға олар түшілі 14-ші асырды. Бір жылы мен Белоруссиядан бір мектеп алдым. Танышым yazа, babamın eski үйін бұздық дей, таванда kitaplar таптық дей, қол yazımı kitaplar таптық дей. O vesikalarda yazılған Қырымның қай жерінден шыққан бір көйің Сорок татар деген. O айта, Ташлиярны айта, Современный айта, сынта бір көйіні yazылған еді, шында ақылымда жоқ. Омалды келіп башлаған. Сын o erkekler olgan evet evleнгенде олар yerli nelerge evlengen, yerli kızlarga evleнгенде tez balaga terbiye veri ana, pek tez tilleri asimilasyon ola. Onda 16. 17. asırda onlar neler mecbur olalar özlerinin urf adetleri hakkında, balalarga kaldıracak dünya bakışları hakkında endigi Belarus tilinde yazıp kaldırmağı. Şaytıp Tatarlar bek tez özlerinin tillerini joydalar. Kur'an'ın özü переводları көп yerде Belarus tilinde, Polşa tilinde yazılar, kol yazmalar. O kol yazmalar. Bu Tatarlarga meraklandırdı beni. Onlar siyestiler. Siyestigi yaşlar toplanırlar. Bir yerde bir bayramga getirip yaşlar toplanıp birbirlerine tanışırlar. Şu bütün neden Litva'dan, Belarus'dan, Polşa'dan da көп bolağında toplanıp birbirlerini çoymayır. Onda Kur'an bilgen kişiler de var edi benim yaşımda. Cenk'ten barın onlar okuyanlar, bizde onda şey yok edi. Şimdi bakın soradım, Kur'an okuyanlardan kimler var, gösteriyorsunuz mu? Ayttılar, var,
Тамам, соғып татарға бардық. Олардың үрф әдетлері де тырышылы мұсылман жотысмеге. Жәмілері бар,